la no kwa yes sa no kwa na say cleaning kwa na solution no na. We need to also find engineering solutions here to best solve this problem. You know, you're very important because baby wa abeko na ensuo to eduru baby a eni water yikura eba begum na ginam kakra ansa na akọ ntini nyina bu ya na eba kwem ana ekọ baby na ekọ akọse obi ade yanso ya ade engineers na ya trainum Ken University training engineers bebre ebi guvi nya hwe nye ya momodin say ye be ka o nyina bom ne box na omatimi aboa ma certain areas flat prone areas nyina ye betima build bit sa drainage bi ho ne water ponds any any consistent desilting any nyina ensuo bi ho a ensuo no by nature nka enyiri but emu nyina si efi na tie anwea aguma memu asi yeyi mu a wonim se ensuo no wa anwea mu yeyi a the best anwea edifa blocks because clay bia free mama anwea no ye sharp say wo de adwuma bi ye wo de plastic na krake wo de twa blocks a ensai bibia baby aye ye no so ho wonfaso na ni nyina ye mfa ye momodin se binya kwa ye be desilty ensuo ti dead a ni nyina mu na ya ma emo deep ay canals emo deep a ensuo no to sade nea emu mfaso and areas bi as ye bridge as ye pagem ni nyina as ye mfa mra ho na yenye ni nyina na ye ni nyina na ebetumi aboae ko nya sa na se titi no si a na ye be ye next month ye be ye yes sabola hin ye di gugu ho nyina so ye ma ye be ne den ye ma wi a de na de ye bola no so mfaso ne say ni nyina ya de se ba planning scheme no na assemblies no so omomo ne ko sanitation because yare bia ba group ha sanitation edi mu akoto ne pa na ye nhwe ye no nti ye no na mgiri se magazine say na 3 topics na ba kon de edi ka aka but me sanitation